Kia tai atua no tātou ki ngā hoko maho o Countdown. Tērā pea, ka kite tātou i ngā ingoa Māori mo etahi o ngā kai o te moana i te wāhanga hoko i aua kai. I haere a muri wai hei ki te hoko kai, mā tōna whānau. He kai moana e waiwai ai te waha. Ka rangahau au i te ika, ka kite au ko tētahi karangatanga ingoa mo te ika nei ingoa pūtai au ko te moro mora. Ka whakaaro, karehe mate o te tiki ake i te tangi o tērā kupu, hei kupu, hei ingoa mo tēnei ika. Kai te mahinga atahi a Countdown me Praone Gloin, kia ākina i te reo i ngā hokomaha. Kua tīmata tēnei kaupapa ki te wahanga kai moana. Fish now, and then hopefully we can do different parts of the store, but I think that would be amazing, especially like more of our team being able to talk in the reo as well. Whakanui te reo ki te whakatairanga i te reo, ke horapa te reo, kia kaha te whakamahi o te reo e te makiu. Ko te wawatai aka ki te whānuitia e nei tohu reo Māori i ngā hokomaha katoa o Countdown. For many years we've had te reo signs in all of our stores, and it's something that we really want to continue. We want to continue using te reo throughout our stores wherever we can. Taku whakapono, i runga i tā rātau i ki ai, koe nei tō rātau tūmanako kia whakatairanga hia. Ko tā Praone, me āki koe i te reo i runga i te ngā kau tapatahi. E mōhio ai, e tau ai tō ngā kau ko whai koe i tētai huarahi, e tino tika ai i a koe tāu i mahi ai. Ne ka mutu me whakapono koe ki tāu e mahi nei. Ki te hoko ika koe hei whānga i te whānau, ka ako hoki i ngā ingoa Māori mo ngā momo ika hei whānga i te hiningaro. Muri wai hei, te karere.